to put hot kadu gedum pan semi kardom bezero kardom penong we atok so la gene tum schedule ang deng pi hini ang deng so trok sieloดูทุลบาสุสุเทเด็ดปอบอนจะทันอุโลไปเก่งอุโลสตาอาจจะหากตุมจีนี่แต่จีนี่เมเน่มุเทฮัลโหลบงโกเซนาบิฮาร์เซนาตุมอัปเรสซาร์เป็นนะจ๊อกฮัลโหลตุมพันกับพิรีเป็นนะจ๊อกอลังลิตุมลาอังเด้งปีนี้อังเด้งสตรอกซีอลงก็ปีสิเกตกมาลาบังเกท่านเทเดติติบัตเทกเทเดติติอลังลิตุมอันนี้สิเหตุแต่ลิตุมมาซีเอ็มนิ่งเยลอลังลิพันกับเปรียตุมเกจกเจลอร์กอมลอลังลิปูโลเจดักAPHLC ตุงิปูอังเด้งปีนี้อังเด้งสตรอกเซียลงอัตเต็งเป็นเกเจียตุมอเมนทานนังจิปูโลvoter list along pen amen thanangi la pen ke chiatunge voter election ta arjabdun long li po alam ta ilitum ningye lo seta alang litum pulo la siksidul long ke lai ho alam tok ti pulo la dak hello e chok chia de mang le siksidul ke lage parliament constituent assembly along si lage kacheselam itu mapan inglong arat tompan nang metang le aron an da kacheselam non nang tungke nang ningke hang ateng ben le det cari non pasi itu manang pulo lapor masih hala constituent assembly along ta kecil tompan amen thanon dei puke nang pupedel lo nang tung ning hang lo pulo nang tung thanon ate itum banang pukok lo tribal area polo tribal area lapen autonomous lapen ke angdeng PEC long ta pulo angdeng PEC long ta pulo la ke scheduled area pulo scheduled tribe atau ampan angdeng PEC angdeng so hinia long different scheduled tribes for in an autonomous district pusala scheduled tribe atau alam si pulo lapot si bang amen kapilut nang ima kapilut nang nema allama bangke allama masih awet la pulaya anda sir ngi long isi alaman jo onchok po la constitutions of India lo la constitutions of India lo da akaprek nationality etum vote nang jog nong ima nang jog nong lema puke tok doma ladakh ke constitution India ke isi independent adet lo ke di la si ladakh ke constitutional long ke dak Chinese atum vote nang pejok dun long le det nang ji puta dak tok te America sor vote nang pejok dun long le det nang ji puta tok te Bangladesh sor vote nang pejok dun long le det nang ji la pen assembly long parliament long la pen long a break election tapi thur long le det nang ji puta la dak tok te la son dak taksi ili tuma panta tribal area pudang pudet lo apod dake tribal kalia tum ke vote nang pipidun long nang ne la pen election na nang pithudun long nang ne puda dak tok te del lagi itu mening hang lo la kamang ke la pen itu man se na ening ke hang lo po ma ke chia tu man na papi thu thu ad nang ho po bang e jok che la ta athima itu man nang pi jok ya phan lok si itu man nang ke rai ya phan lok si tribal area puge pu ilo sik sidul kacheselam ilo basically bangke la bangso sik sidul aron pen le nang tuma khai chirai inut pulo ako ka chirai ji pulo te political aja kong bang elo emethang along chibi kok nei ke political aja kong lo pulo dang le ke vote ke jok vote ke jok la pen election ki thur la helo Jong si election ta ke chia tum anda thurlong vote ta ke chia tum anda pilong pulo te lage hala assembly MLA son lo MP son lo lage free lo lage tum hala ke autonomous kali lo non itum assembly ga Assam assembly ga autonomous assembly puga leader kali ako hala India parliament ta autonomous parliament pole ke pugali hala dake independent hala bange ako hada ka independent panta
kipuya kam tha vedet la la da mai India putang det le India so phanan lo son taxi itum panta tribal area putang det le tribal atum phanan lo la ande sorry silam na youtube po ile tuma cem de pulo je 6 dula long ke na hokta non tribal tuma phan amening thana i putok ti beselang lagi pu tangte alang lita legislature abe 6 chini ne det lo mala bang solam chini ne det lo la pen hala abe 6 ta chini ne det lo la pen la paragraph 2 sub paragraph 7 along that sub paragraph 6 po alam do mati ya ni sub paragraph 6 ateng hala dakit tok ateng alam an nang tu Allah salam et nai pula paragraph 6 along si dakit tok do lo composition of the district council composition mane konat si ke do poma seat ko an lo maga doji constituency ko an lo maga doji ta la si dak itum council long si lata pithik diat nangi itum hile ot krei amat la pen MOS cetok si ha Delhi si selam nam nangi po alam gali hile ot krei amat ha Delhi che selam nam turong ke abinong ke itum apawar kacha surrender dam thulo ha Delhi along kapoya la si dak sub paragraph 6A along tok lo nang tum constituencies ta ko an doyi ma lata nang tum methang la che selam non la pen allo ta nang tum la che selam non pul halla as allo long si la so pota tok ponder nai pul la pen delimitation of territorial constituencies for the purpose of elections to those councils constituency adang ke thek ani ma koloso arong si hala so constituency along ka pedo nai ma pu alota hala dakle silam den hala nang tum ka silam allo long le top on den pu ya la pen qualification of voting di qualification of voting pu ka lage BAMA ka pass a qualification ban le pu dang mali qualification of voting po bangke and such election and preparation of electoral rolls pu thereof lake komat atum si vote ke pilong yima komat atum si election ke thur long ning ma lake paragraph sub paragraph 6 clause C along si tok lo sub paragraph 6 clause C along si tok lo itum hala paragraph 2 sub paragraph 7 pen kacheselam aron along si la C alama bange tok pon dan po la pen D along pula qualification for being elected lage mu pen pu lo komat si election thur long nei ma lata D along itum phanang pulo dakda nang tum som dum si thur long yi dei po bang pu pelo itum hala paragraph 2 sub paragraph 7 pen aron kacheselam hala dak si tok nang po bang nang tok pi pelo bang le nang tok pi de bang ge omuna tum bang ge hala tum si ni tum nang jok dun et nai pu si bang pu thuer po bang ke chia tum ge la si itum ban si la so Jakong nang pidet la itum si punang po ke chia tu nge vote nang pidun long le dei pu itum si punang po aro allo si along si tok pon nang po ke chia tu nge election ta thur long le dei paragraph 20 teng pen ke chia tu election thur long le dei pu ta itum si hala paragraph 2 sub paragraph 7 pen kacheselam aron along si tok pon nang po la pen the term of office of members dei ningkan ko an ma la council batai si election hailo te ningkan ko an si la so council along ke dun long yu ko an atar ma bang ningkan ko an aphan ma ningkan pho ma pi ma ke thom ma lata itum dak council long si pen chong na po ha dak le Delhi lege dam ra ha dak le pithik dam nahi takali Guwahati lege dam ra Dispur Assam government long like pi tikram nei takali kedam tang hot 125th constitutional amendment bill hala so bill long amendment of 6 schedule po hala da provisions do hada ke pu bangke je council tu ma members bang kon se dui ma pu hala tum se decide ji bang so puthak nang li ko son lo la ke ala council non hala MOS long si che tok thurong lo kala itum lo long si ke tok nang ji amat MOS long tok rong lo itum ajak kong
bang reading ka che hodai dam le la bang la puya ante sir la ta chok ik lo klar dak lo ante sir no son ilitum karbieng long autonomous council dolo ilitum legislature dak si dokok lo la dak si ilitum la hai aron anda jeba pas nang po aprang prang penta karbi tum si election hai bom lo congress hut punon cpiml hut punon sdc hut punon stemi alang litum ta ala bangso aron ateng pen paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen aron semar me that itilo nona bank ke song po mos je tok lok titi mou je tok lok po packet ban po la sala packet hai hui ke ban pen ba lamdon je tok rong pen la dak election ke hai tum si cepa pas nang dia podo setame cepa pas pc hala mou je tok rong titi dak ku ana relevant lo sar hala mou je tok along india government a secretary man ne tum da dudun kok le di kala la lo asalam nung alang litu nang dudun long le abinong ge ilitu ma chief minister da nang dudun long le non ge hala tum reading itum ke jakong chu dai dam rong lo dak silam det nei ke la pula la hello itum ke thek thep na joksi ilitum ajakong ge son si chi hodai dam thu rong lo la pen la ta dila no mo apite ni de ji la sin ni ning ye det lo hala council along MSC election a voter list la pen election ka pedo a law chot kali da ke tok thua bang ke paragraph 2 sa paragraph 7 a lo me pulo subordinate local councils or boards pu yade la phan anta dak se a law selam nei pu boards pu ke pilo la ke municipal board aphan se pu da la pen hala local council pu hala village council pi ni aphan lo village council a law la pen municipal board town committee a law anta dak council long si selam nangi assam government a law le endun lok nangi pu le dak pu gali anke sir anke non isilam na arju thu po la Karbing long autonomous council a code volume 1 la bangso code sitame la 62 la provisions pen ke nc la dak kapre ka code se marlo la ta governor suhinang pidun dak dolo sitame hala land and revenue hai hoi bangana ke impose la secretary suhi se dorong la bang ke chok tek tek lo sitame ni nang li phani den kar jugang tungo bang ke la bangso code ta 62 la provisions pen NC la bangso code ta se marlo isibera 62 lo kapre ka 62 kalilo la pen la 1951 la autonomous district constitution sitame la bangso 62 paragraph 2 sub paragraph 6 pen NC governor se marlo sita la hai ka se mal ana bang ke governor chikroi lablo sir sitame paragraph 2 sub paragraph ka 7 je long governor no chikroi don de pu kopia thedo kopia conspiracy toma a conspiracy bang la ke khayalam la ke ningye dak si nangi la ke athe ma karbia tum da khayalam chini ne o khangyang aja tum ke itum bali pen hikreng apoton pota itum che kroidun bali ke therua taipo pina hikreng dalata hugrip pulo hikreng musikar bete pu bali pen hikreng lage bali ta therua taipo la pen hala therua taipo akorte puma ki pupo chaware sivet lo latum chaware sivet lo bali pen hikreng ke puputa therua taipo dai sel apuya la si halata karbia tunge karbia apusar puji pudunda khei ka chiding ne por la si ilitum khei ke mongolian khei pina ilitum ke la si hala iran pen ke wang arian atum iran pen ke wang arian atum Germany pen ke wang arian atum bangali Germany ta do Scandinavia ta do Norway Sweden ta do hala dakta arian do seta hala so arian bangali lage Iran pen ke wang arian atum Iran po alam thepen si arian pulo arian ke lage isia khei la isia khei atum dak India det nang cherai lo nang attack lo hala sot indro si hala tum army general lo la pen la along ogni po tum tadu amat alang litum la India arlo ke do tang aprang men ke do India arlo ke do Indas alang roy Sindhu alang roy akung bete ke do abang ikoi kaya tu seta tek o atu hala tum pansita
alang litum ron kachedan kam claim o edet penajo ron along perem det lo la indro tu ira la bamun khotrio tu brahmin tu khotrio tu khotrio pa ron chedan tu la bamun tu bangel la ke isia tribe tu lo lata amma la tu bang amit hang a case in tu nei lo ne tum si arnam pu chi pu hala tum si arnam job ke arnam takali munit takali pusi putu lama si dak Assam nang teklong lo Assam bethe north east bethe ke Mongolian a case ai se Mongolian a case ai se ma si itum phan ohur pusi nang pulo a ot ipen a k a pi pusi pu munit pun nang pupe a ot ipen ke do a pi pusi itum phan na pulo ange a ot ipen ke do a pi sai se pusi hala dang nang pulo ilitum phan lapen a joksi itum phan amit hang adet pacejanang la sotum po bangke la bamun khotria tung la sap tak regredet la si non ta itum aron silam lo pulatan te la Assam government atum la pen governor atum sohi hedet titi athema sohi det lo te ilitum ta isia level sadhin level nang dodun kok po mati di sadhin hoi cheplang det po mati itum phan ke sadhin hoi ke nang bi ing tum te hala bamun khotrio tum a room si dover nei puya la sakor nei a keng pak a room si dover nei la siala monusmriti dakta nelipe klang thu le thot la monusmriti long ke top tribal atum shudra tum tribal atum an ke bamun atum a keng pak pensi amhang ke tek pusi daketok amhang ke tek pugali nang ka cheplang pu bamun atu akeng pak di akeng athak abangali akeng pak athakali akeng pak a room pensi na cheplang pusi daketok ngasi akeng pak a room ke dua tu ma phan le ko pusi amethang a det du pukipu nang kok poma amethang a lo amethang atum aron kacheselam tek aku selam det lo pu ko siki pung me poma puyo la si alang litum pu ing tung ti la si alang litum governor tame chief minister tum tame sohi hipi pe det ti alam ke lana sidha la salam la kadu ya ja tu nang karjudun aning pini ding ha jagi me ne ta la ka ho kalam no alam mangela lo soni len karju dele the bang ke athema isi vere 6 schedule lo kapre ka provisions ke governor da sohi pibom lo sitame la ika important na yo fundamental ba paragraph 2 subparagraph 7 ba people see suhi pede de tima ba na chekro de basi lan chot ta li hala long lia lam mang paragraph 3 long bang ta suhi je pi pede lo no na phike ake me log asalam an ke suhi je pi pede ti ande sorry tum yong si la karbiang long la paragraph 2 subparagraph 7 pen tum yong si aron chisemar me plothang ten karbiang long of future nang likoson o thek long la paragraph 2 pen paragraph 7 ating pen 6 schedule long kipu an aron jong si litum che selam ledet pulotang te lake itum ponchayat cheplang det pulake non da ponchayat nang pedo et lo la pen ponchayat nang pedo long alam ke lebom ti le yo kala ponchayat aja dinge ponchayat ponchayat sinang pilut job si pu kilut kalilo lage area si pon plang lo la bange kilut apu pangdela DC de hala ponchayat election ka pedo ke dolamara na thuke golaghat DC si election na pedo are karbiang long ar lug hala ke DC ka leader ke kala golaghat DC ka li karbiang long ar lu ante ko si DC pura dak na claim un lo tar mane hala mangso area ke golaghat ar lu pon et lo la ponchayat ar lu nang kilut ka li lo ponchayat pensi pon plang lo po bang la son thak si dwaram la na tu ha ronga pen cheng lok ha ogurian la hiana tu ke hojaya DCC hadak wothalang so akung anta election nang pedulo nogama DCC hala dalim bari bethe election nang pedulo Morigaon DCC Oguri bethe election nang pedolo. Hala tum Oguri ke karbiang long arlo. Hala. Morigaon DC ke dake DC ka li lagi. Kala. Muni jong hala lagi. Ko busi anda hala DC a Jakong nang ke har jak long lok lo.
Athema area si pon plang la lahel alam mange amat karbi tung ilitum mange lo alam chini ne det la ben ka pheri ta ve chini thu det ra che dan nang kok na pu mane che song nang kok na pu ka pheri tum ta du che song nang kok ra BJP pen poisa chu en chom de tita long le det na pu ka pheri tum du amasi alang litum che song hai det la bu ya lapen isialam nili ke thek long du ile tum la tribal to tribal district ang bong ba interstate border ang ajulo plotang te monile tum aning thipik pik ji tribal to tribal area border lo plotang te lam the uji lapen ke penang ala tum sita mai hil thipik pik gi sita me non hala golaghat district nogong district lapen hojai district tum lapen ke morigaon district putalodi hapo amrina thu ke pon pu hai hala pu ke tum district sinanga pon pilo sita me ile tum long asap su cái thầy cái gì cũng tụm sẽ me bạn tôi gặp thầy tụm sẽ me aning thi thầy bang vậy aning thi thầy đấy rồi đó kupia lam do tang là kupia pot tang là hay là cái inferiority complex cái do pot is on bang cái hala cái chia tụm mà par này tụm in duk mu vậy đi này tụm lu mu vậy đi là son cái chema thật đẹp bên nào jo là bên is on bang cái lo lam cái chini nè bên nào jo là bên mu bên này li pu bom poisa chu endun long chom la bang si cái mi pu yo ayah dengan putu, la pu nogang penta cu endun long pu karbiang long men cu endun long la sige metu ki cu endun abang si aning jasemet kam ka cepete adet cekang nangi pule ala tum lama cepete anke sir isialam lo ilitum apu iru senton singing tike ilitum a district non ke do bom penta akele sige thela ilitum apa nangira ipitekan eklem pitekan asi ilitum non hala hui chiklem tek thip lo tangte ilitum iru samson sing ti panda aman ka chipi tek thik lelang ma samson sing ti phana man da chipi tek thelo la pe adet phana aman chipi tek thelo la helu adet phan se aman chipi tek thelo bang pon wangan ta lang dun prong gan te kalang lang on prong aku vot ke yok che thor atum da do putar ju kalang election ke thur dun tum da do putar ju long non e vote ilitum nili arju at la hai hala ilitum IEM Prabhat Taru Arong anta non ke hojai district aru si ludun at lu pu ange aron ating ben la lam te alang li ke EM da manun enon ke kam da kalbi no hojai sor li si ili dak EM na man me po sartel hai hui ka du ka be akisung do piglo tema EM jot gili MAC da nang man no lo kalang election jeng thurong le lo ante sir isialam lo non son itum nong border issue lo lapen ke illegal non tribal atuma issue lo non son PGR VGR long punon railway long punon lapen ke council long ta sakuri bakuri sitame konat thekrang de mane bang ede sida dak sakuri claim bom lo mene la hai hui akisung a fundamental solutions ko pilo sir la hui a fundamental solution ante la law slam at na lang ben law teng claim nang i la ne li tek long ke athima administration ke claim ke law ban se claim det kachari ke law ban se claim lage poisa ben ke nam pa kam abang gali lage law ban se jata claim aron ban se claim la pot la aron abang ke itum chi selam at nangji la pen aron ateng si schedule ateng si claim nangji MOS pen MOU pen claim nang ni kala anda sir non son ilitum theklong bom tema karbiang long autonomous council non ke do prong atum alang ilitum legislature a role ko an che claim lo nang li ka theklong non ke thang da claim ke de legislature a law a rule bang ke thang da claim ke kang yang nang ke hala ki chia tum han mesen a ron an si claim chot lo dor moha ka che pe bat kopi ne revenue law le selam se ta hala da chairman ka che bak a member ka che bak a committee ka che selam la an si a law ta selam de lu che ba pas bang theklong de pe ke che phan long li pi nang ne ta hong lai hoi law manga sap ta claim ke de ante sialam la lo sir athema elected atum ke kopene scheme ke deng chole duty ke li kali de ma athema scheme da pamalo ke deng po bang Pawan Kumarai nang pe deng pirong lo te piali si do lang autonomous silang mala autonomous ka leader lo kan de lage la si ke jut silo sir pora do lo pot la si ilitum non la bangso paragraph 2 sub paragraph 7 kachi pachunji polotang te ko pia to walo sir nang li
Ili tum than bom lo tema. Tapi than tu boy, than tu bom nang kok lo pi mi tu bom nang kok. La paragraph 2 sub paragraph 7 pen ke Guwahati High Court man ke do Guwahati High Court ta order piat lo. Ciklean throkong ko aron selam nei pulo selam le det lo. Ampen lan chot tagali no na pian ta selam tu the khangyang non ji ningkan throksi ta papar tu et lo. Lan tagali son ga prega lo ta selam tu the det lan chot tagali lang hala Direct Recruitment Act puta selam tu det amat lang dun prong hala assembly long se pe pass da karbiang long MSC karbiang long MLA tung ya thang da oppose dun det lo jata badha dun det lo ama non ke itung ke pion asakuri anta long le pion elo master asakuri ta long le itung ke long le SIU nang pe dolo by SIU la veseta hala elect kang vai hedi maxi pion akam chuklem long poma pu hai hoi kang vai anta ha dispur si akaprek a commission atum si ka pangwai toy ili tuma munit kali da council si kang vai nei non ha dispur bang kechia commission tum si ka pangwai toy la po si itung long le det la po nan de hala direct recruitment act ta dak karbiang long ar loke lap ajak kong pedu long nang ni puke pudun ji ke MLE atum si pudun nang ji antela MLE ta non APHLC atum hai lap letik ke dakan ningye dunia bang avelo lapen MSC ta APHLC tum hai lap letik ke la aron selam nangi paragraph 2 sa paragraph 7 pen aron selam nangi long le law selangi master akam grade 4 grade 3 an karbi pen tribal atum phan la pen khilonjia ohomia adivasi atum han PF nangji po alam ge jok ta niye data po claim det po la po si itu election hosi la rat atum la ge matha vek ni la bangi la hello okay kijut si question lo sir kijut si yang panang kar jugang tung alam bang la hello ili tum elong ri la pen e khai jong si ang thek avelo plotang te ku pi jaman po ili tum itu take avedat pul amunisi avedat pukan parke amunisi avedat pon parke hala kopi ni ke chia tu son mandu net ponte a case avedat po to lalo pinong we ilitum 6 schedule paragraph 2 sub paragraph 7 are the include people thought ilitum pinong we the me than pon thulong lo than pon thubom lo na kachi ne do lang lo tang te nang litum wang e gon kai case apor se me do lo la pen tok sunang lang do ring no da ilitum mesen khai cái sinh hồn aphan là pen ke karbiang long along aron pang tang kring pang chuli mi aphan kai ke semen le tung je than pon bom lo ki wang jilang sami je than pon chubom ni ne ne li ki jut hala ko aku puthula pu et lo se ta puthulo la ke chedom phan voter list pen amen in than nang ji voter list long amen pilut dun nang ne ke chiatum election council election papi thur dun long nang ne bo allo ka selam ke la ke hala paragraph 2 sa paragraph 7 angding pihini angding so troksi ateng pen aron silam letik ke nang ne puta tok abang avedet po lagi tok te det po lagi ke tok ye tum la council dun di tok nai tok te det lagi tok te tik avelu tok te tik avelu lagi aku bang nang tok pi pelu bang le nang tok pi lo te lagi itu autonomous kali det po lagi itum ajak kong kali det po bang ajak kong pe tok rong po lagi Jolo sir, pinong we apor nang li apor nang tipi pen le tuma phan kanang solalam nang athan dun thega bot akero pi perfect lo nang le jithe pa ding nang asi kadog wera tum phan semi le tum studio hin pen nang le tuma phan jogame akardong pi pa jersey pinong we tok suke pinong puan si pa jodi kok lo kardong